Lefapha la boitekanelo la re bookelo jwa Thusong bo agilwe mo lefelong le le nang le dolomite mme seo se tlhola gore dikago di thubege fela mokgatlho wa reclaim Thusong hospital o nganga ka gore lebaka leo ga le utlwale. Komiti e jaanong e ikaelela go leba kwa kgotlatshekelo go emisa go thubiwa ga bookelo. Dolomite ke formation ya lefatshe ba gaetso ene ke letlapa le le sa tshwenyeng ope le le ka motlase ga lefatshe. Re tlile mo re kopa thuso from all the parties, be it legal or financial help. Gore sepetlele sa Thusong se eme ka maoto. Baagi ba ikuela gore bookelo bo tlhabololwe. Ha ke bona go le mosola gore nka ba ga sepetlele se ngo Lichtenburg. Ba tlogela sepetlele se sentseng se bereka mo Thusong. Tšhelete ba e dirisang e ba go agang sepetlele kano ke yone nka ba etsa ba renovate sepetlele. Lefapha la boitekanelo la re ga go kitla go agiwa bookelo jo bošwa jaaka ne go akantswe pele. Tsa sešweng ke gore ga gona bookelo bo bošwa bo butleng go agiwa. Instead, the old general dallery ya go upgradeiwa ga mmogo le Itsoseng Community Health Center into a district hospital to service Ditsobotla. Lefapha la boitekanelo la re bookelo jwa Thusong bo tla thubiwa morago fela ga gore bo rebolelwe Lefapha la ditiro. Ke Tebogo Phakedi wa Dikgang tsa SABC mo Itsoseng.